Dobrodošli u novi klip. Kao što vidite, opet smo u PES-u, ali ovog puta ću vam pokažem pečeve nove koje sam skinuo. Tu su, vidite, faca, ja to zovem faca, lice ili face od Messija i Neymara. Znači, ovo je Neymarova prava frizura, ja niti isto ga nisam vidio, vjerojatno ćete da kažete Neymar, ovo nije Neymar, ali ovo je njegova prava frizura, sada najnovija. Ko zna i prati lepo Neymara kao što sam ja, zna da je ovo njegov pravi face. Vidite, tu je i tetovaža na vratu, tako da to je pravi Neymar, ljudi. Znači vidite, ovo je, vidite njegova faca koliko je dobro odrađeno, tu sad ne mogu da uđem bliže. Onda ćemo ovdje, sad vam pokažem, facu smo vidjeli, ostavit ću također link. Onda ovdje tike, najnovije kopačke, gledajte, do sad. Evo i sad, ako su neke skoro najnovije zašto njih nema, nažalost. Ubacit ću ih vjerojatno, pa ću skinuti taj peč. Čija otvidite ove, Predator Instinct, su baš dobre, znači baš mi se sviđaju kopačke, sve ovdje mi se realno sviđaju. Ovo je postavljeno to. Ovo su Messije. Ne, ovo je Thiago. Da, Thiago, ali kao i Messi koristio patike. Piše Thiago, vrate, a i Messi koristio patike. Ne znam šta je ovo, ali desetkovi, to su valjda Messi. Ja mislim da su ovo Messi patike. Ovo vidite, ovo je Adizero, 3000 šampiona. Ovo su one klasične Nito Charge, isto, vidite. Pro. Tu su te, to je te. Ove ljubičaste su nove, znači ovo do sad nija nisam vidio ove, nisam izgledao ni obraćao pažnju na njih. Ovo je do sad ozbiljno nija nisam vidio. Ne, čekajte, ide ovako. Te tu, vidite. Te. Ove su mnogo dobre, baš mi se sviđaju ove crne. Te. Ovo su Merkurijalke, klasika. Ove su Merkurijalke. Ove nisu loše, baš su dobre patike. Ove, vidite. Ovo su već, ove je malo bolje Merkurijalke, ove su sa čarapom. Ovo su CT360, to su ove malo novije. Mislim, ove su novije izašle. Ove i ove, vidite. Merkurijalke. Evo su Tempo. To su Tempo. Pa su Sesi. Tempo. Ovdje sad u ovom delu, evo, Hyper Venom. Meni su najmiljenije ove Hyper Venom, ne znam zašto, ali baš mi se sviđa ove. Oko zlatne, one su Neymarove, mnogo su skupe, mnogo. To je tek će da obuče sad. Malo nisu zlatne ovdje u PES-u, ali šta se radi, njima nije lako napraviti tako nešto. Vidite su Hyper Venom, nešto crne ovako bele, evo ove su isto moćne. Ove su skinuo posebno. Patike, vidite, ima razlike među ovih. Skinuo sam posebno. I ove su mnogo dobre. I ove, to su ove stare Neymarove. I tako, ovo su sad ove Pume, one su manje više i dobre. Ove su ove Evo Speed. Te, tu. Se. Ove Loto je te. Ove su isto mnogo da su dobri. Sada ovdje idu ove Nike Mercurial, ove ovako najnovije sada. Ove čak ni ja nisam vidio da imaju protiv. Bar neko od nas. Ove znamo već. Sada idu ove Mizuno, je ta sradnja. Ove Adidas su već nešto. Ovo je super zanimljivo.
ne ovako neki penalti, ne znam koje su ovo patike. Tako da vidite, to je to. To je sve od patika. Nadam se da se svidao, ako se svidalo ostavit ću link od peča ispod videa. Tako da, ako se svidao, skinite peč i naravno lajkujte i subscribeujte. I mnogo hvala i vidimo se.